بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه رواية قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: Beyne raculun bi felatin min al-ard. Bir kişi çölde bolğan vaqta fesemi'a sautan fi sahabetin isqi hadiqata fulan. Buluttan bir ün uqtu. Balançının bağını suğargın degen. Fetenahha zalika as-sahab afraga ma'ahu fi harra. Tigi bulut biraz çettep barıp bir qara taştуу jerge damburun töge başladı. فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. Tigi taştaq jerdegi bir arık bir çuңkur tigi suunun baарын özüne singirip aldı. Anan oşo suudan agıp arık menen bir dıyqandın bağına su kelip attı. فإذا رجل قائم في حديقته. Tigi uqqan kişi, ündü uqqan kişi suunun artынан kelse bul su kayaka barat eken dedi. Bir kişi bağında su sugarıp жүрүптүр. Suunu ketmeni menen bağına koyup sugarıp жүргөн eken. فقال له يا عبد الله. Anan aytты: "O Allah'tın kulu. Mesmuk. Atın kim?" dedi. قال فلان للاسم الذي سمع في الصحابة. Anan atın aytsa tigi buluttan uqqan ündögü atqa töp geldi. فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي. Anan suradı dıyqan: "O Allah'tın kulu, emne üçün men atımды surap jatasың?" فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان. Men buluttan ün uqtum dedi. Balançının bağını sugar dep sen atың menen aytты. Mına uşul azırkı su oşol men atın uqqan buluttan jağan jamgırdın suusu dep aytты. فما تصنع فيها. Sen ne jasaysың? Emi senin atыңды men buluttan uğatam. Bul jön jerden bolbosa kerek, munun sırrı emne de dep suradı. Qal dıyqan aytты: "Amma iza qult." Emi sen uşunçalyk aytıp kaldың bolbosa men hiç kimge aytpay jüretelen bol nerseni. Hada fa inni anzuru ila ma yakhruju minha. Men tüşümdü qarap göröm dagın tüşüm jıynagan wagta. Fa atasaddaqu bi thuluthi. 3'ten birini sadaka kılam. Ve akulu ve ana iyali thuluthan. Özüm jana bala çakam menen, baldarım menen 3'ten birini jeybiz. Ve aruddu fiha thuluthah. Kayra 3'ten birin dagın ürögen kılıp, uruk kılıp kayradan bakka işletebez dedi. Sahih Muslim. İmam Muslim rivayet kılgan sahih hadis. Min thamaratil qissa. Bu kıssadan alıngan paydalar. Es-semeratul ula, birinci payda: El-karametu fadlun minallahi yuri ibadahu kudreteh ve rahmeteh. Keremet bul Allah Taala'nın fazileti. Allah Taala özü kalagan pendesini, özünün kudretini, özünün rayımını körgözöt. Hadiste bir kişiye buluttan balançının bağını sugar degen ündü uğuzgandığı bul keremet. Bardıgal adamlar uğa berbeydi. İkinci payda: Es-sahabu la yumtiru illa bi ilmillahi ve emrillahi. Bulut özü kalagan jerge jamgır jadıra berbeydi. Allah'ın ilmi menen, Allah'ın buyruğu menen gana jadırat. Ve la ya'lemul beşer meta nuzuleh ve ayna nuzuleh. Adam zat pendesi jamgır kaçan jayt, kayda jayt anı bilbeydi. Hem kedi aldın alan çamça aytып atkanlar bul boljol tak ayta albaydı. Allah Taala aytat: "İnna Allaha indehu ilmus sa'a." Kıyamattın ilimi kaçan boloru Allah'tın altında.
Ва юназзилул гайз. Алла Таала жамгыр жаадырат. Ушул жерден жамгыр жаадырат дегенде жамгырдын качан жаашы жана кайда жаашы бул Аллах Таалага гана белгилүү нерсе. Ва я'ламу ма фил архам. Жатындардагы нерсени билет. Качан ким кайсы убакта төрөлөт. Ва ма тадри нафсун мада таксибу гада. Эч бир нафс, эч бир жан эртең эмне кесип каларын билбейт, эмне иш кыларын билбейт. Ва ма тадри нафсун би айи ардин тамут. Эч бир жан кайда өлөрүн билбейт. Инналлаха алимун хабир. Чындыгында Аллах Таала илимдүү, бардык нерседен кабардар зат. Лукман сүрөсү 43-нчы аят. Асамарату салиса. Üçüncü payda التحري والتثبت بالسماع من صفات المؤمن. Uqqan nersesini taqtab, anıqtab görүү bul momin musulmandын sıfatı. Antkeni hadiste Ya Abdullah mesmuk. O Allah'tın kulu atın kim dep suradı. Şunduktan biz dagın bir kabar uqsak anıgına jetpeyli kabardı tarata berbestен алдын ала анықтап тақтап көрүшүбүз керек. Ат-тамаратур раби'a. Төртүнчү пайда индел жахли бисмир ражул фама арqa икраman lahu an tunadiyahu bi ya Abdullah. Эгер бир кишинин атын билбей турган болсоң, ага о Аллахтын кулу деп кайрылганың ал үчүн кандай жакшы урмат болуп эсептелет. Себеби хадисте атын билбей эмне деп кайрылды, о Аллахтын кулу атын кийим деди. Beşinci payda la yenbaghi en yekzibel mer'u inde sualin nasi amma akhfahu min amelin salih. Bir kişi kandaydır bir jakşı amalın elderden jaşırıp жүргөн убакта anan bilinip kalsa oşonu jaşırыш үчүн жалган айтуусу ылайык эмес. Ошол жакшы амалымды жашырам деп жалган айтпаш керек. Анткени хадисте тиги киши кылган жакшы иштерин жашырып жүрчү. Анан ушул киши келип, сен эмне амал жасайсың деп сураганда айтып берди. Алтынчы пайда fil hadisi bayanu fadl as-sadaqati wal ihsan ila al-fuqara'i wal masakin wal mustahiqqin liz-zakah kama qala zalika ar-rajul fa atasaddaqu bi thuluthihi. Hadiste sadaqa kılуунун кедей кембагалдарга, мискиндерге ihsan кылуунун жана зекетке акылуу болгондорго зекет берүүнүн фазилети баяндалган. Анткени тиги киши 3төн 1 садака кылам деп айтты. Эми садака деген сөз араб тилинде ыктыярдуу садакага дагы, фарз болгон садакага дагы айтылат. Аллах Таала Куранда "Хуз мин амвалихим садакатан тутаххируhum ва тузаккихим биха" алардын малыдан садака алгын. Ошол садака менен аларды тазалайсың деп айткан. Демек, садака сөзү зекетке дагы иштетилет. Жетинчи пайда fil hadisi bayanu fadl al-infaqi ala al-iyal. Hadiste үй бүлөгө, бала чакага дагы нафака кылуунун, буларга дагы садака кылуунун фазилети, артыкчылыгы айтылып атат. Анткени бул киши минтип айткан хадисте өзүм жана балдарым 3төн 1 жейбиз деп. Ошондой эле хадисте дагы бир пайда бар. Ал инсандын өзү кесип кылып тапкан нерсесинин жегендигинин артыкчылыгы. Эми кээ бир адамдар болот, ушундай садакага же бирөөдөн алып ошону жегенге көнүп калган. Мындай болбош керек момун мусулман. Момун мусулман өзү кесип кылып, өзү иштеп таап, ошодон жегенге көнүш керек. Сегизинчи пайда ar-rizqu la ya'ti bit-tamanni. Рызкы Аллах Таала тарабынан алдын ала жазылып коюлган нерсе. Бирок бул куру кыял менен келе бербейт. Иннама бил амал, рызкынын келүү жолу анын себебин аткарып амал кылуу керек ага. Fa hada ar-rajul as-salih, мына ушул салих киши жөн эле жата берген жок. Амал кылды. Не кылды? Fa iza rajulun qa'imun fi hadiqatihi, өзүнүн багында багын карап, дыйканчылык кылып аракет кылды. Аллах Таала кылган аракети жана
берген садақасы себептүү анын мал дүйнөсүнө, дыйканчылыгына береке берип, арттырды, берекесин арттырды, көп кылып берди. Аллахумма агнина бихалалика ан харамик. О Аллах, өзүң халалың менен арамга муктаж кылба. Wa bifadlika amman siwak. Өзүңүн фазилетиң менен өзүңдөн башкага муктаж кылба. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.